amasengesho 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 yo kwiyambura no gusesa burundu amasezerano yo kubandwa umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli yagiranye n'umucwezi Ryangombe, tunavanaho n'ingaruka zose yateje. Banyarwandakazi, nyuma yo gusobanukirwa no gusezerera inganji karinganya iginya n'ibyayo byose, abayishuye b'ububyutse tubararikiye amasengesho yo kwitegura gusesa burundu amasezerano y'imandwa Ryangombe yagiranye n'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Kamahoro n'umuvuga bitangwa na Yesu wo wateye umugongo. Munyarwandakazi, uratumiye ngo ubane natwe maze urusheho gusobanukirwa iby'iyi myuka yo kubandwa yasamye abanyarwanda bose uko bisekuruza byakurikiranye kuva kiriya gihe, ikabatera kwimura Imana, ikanabazanira imivumo baribona n'ubu. Abahishuwe b'ububyutse twagiriwe ubuntu bwo guhishurirwa ibyahise byatugizeho ingaruka n'ubu bigikomeje. Iki ni igihe cyo kubikuraho burundu. Uzabane natwe uzasobanukirwa, biguheshe gukira no gukiza abawe, kuko Imana ishaka ko tuyikorera tubohotse. Kubwoko bw'Imana bwaguzwe, dutabara ubugingo n'ubuzima byacu n'abacu, twiyambura imigozi yose twazirikishijwe n'amateka yatewe na karinganya iginya yagendeye kuri aya masezerano. Umwami Yesu Kristo adukize, atwinjize mu gihugu gishya turi bashya. ntirize musabire mategeko y'Abamedi n'Abaperesi, uyu munsi ndayavuguruza. Aya masengesho azatangizwa kuwa gatanu tariki ya mbere z'ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2026 saa 3 z'umugoroba i Burayi no mu biyaga bigari. Igicuku cy'ibizira cyari cyubamye ku Rwanda kiratambutse. Azakomeza kujya aba buri wa gatatu na buri wa gatandatu saa 12 z'igitondo na saa 3 z'ijoro ku isaha y'i Burayi no mu biyaga bigari. Wisha amoko yose y'Abanyarwanda, wagwije abapfakazi, imfubyi, imbohe n'impunzi. Tuzajya duhurira ku ntebe y'ubuntu. Link yo kwinjiriraho iri hasi muri description. Ku bindi bisobanuro baza kuri nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 33 766 05 50 77 cyangwa akamenyetso ko guteranya 41 794 51 80 05. Tubahaye ikaze.